Munasqa hermano, hermana, hay hamusqa kaychik watejmanta kay programación, lección de escuela sabática. Hermanos, tinkunakunchik unaymanta noganchik parlarinapaq, t'ukurinapaq kay escuela sabática nisqamanta. Ichapis kay tiempitoqa mana noganchik lluqsimurqanchikchu ichari grabacioneswan, pero waqdía cuenta saygichik hatun testimoniota. Sin embargo, más que kusikuywan songoypi haych'ani, chay comentarios, chay mensajitos apachimusqaykichikta, maypita nisan hermana Linet, maypika saygi, suyasaygu hermana, chayraygu munasqa hermanos, asca motivación tiyan, porque Señor obra milagrosta kawsayninchikpi. Chaytaq noqanchikpaq creyninchiktaqa wiñachispa kasan, ichari? Chayraygu munasqa hermano, hermana, allin hamusqa kay watejmanta, t'ukurispa kasun maychus nisan kay lección kay semanapaq creymanta. Imataq chay creeyri? Imaynata noqa wiñachiman chay creeyta? Pipi noqa creesani? Imaynata Jesus creerqa kay pachapi kawsaspa chay kikinta noqa sigiyman? Pisiyahtin creeyni, imaynata noqa mañarikuyman Señor Jesucristo manta, watejmanta creenaypaq, ichapis iglesiaman rini, diezmani, yanapani, diácono, anciano kani, pero mana sonqoy ukhupi kanchu chay sumaq creey. Chayraygu kay lección kutichiwaspa kasun chay tukuy tapuyninchikman munasqa wawqimasi, ñawirispa Diospaq palabranta, ichari? Chaypaq invitaspa kaygi kicharinata, maychus kasan kay libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 nishan ajinata. Crei matachus nita munasqan, creespaqa yachanchik imapichus suyasanchik. Chayta hap'inanchik tapuni, creespaqa yachallanchikta imatachus mana rikhuyta atinchikchu, chaypis chaqampuni kasqanta. Allin creeqa munasqa wawqimasi hap'i suyay mana rikusqanchikpi. Hap'ina tata Diospaq wañuyninta sunqunchikpi. Hap'ina Diospaq munayninta mandamientosninta obedienciata. Ichapis tata Diosqa mana rikunchikchu kay tiempo. Ichapis mangelesninta rikusanchikchu. Pero sonqonchik ukhupi hap'ikunchik chay yachaykunasta, ñawirispa Diospaq palabranta. Mana ñawinchik ni makinchik rikunallanchikta, chayqa sumaq crey noqanchispaq. Munasqa hermano, hermana, ichapis fariseos hina imaynatataq niwanchik la escuela sabaticapi, wakin fariseosqa mañasqanku Jesucristuta, qoway haber rikuchiwaygu señalesta nispa. Kay libro de Marcos capítulo 8 versículo 11 y 12 cuenta wanchiku historiata ichari. Maypita fariseosqa k'askaygusqanku Señor ninchikman mañarikuspa chay señalesta. Pero payqa ukhunpi samarikuytawan, ahina samarikuytawan payqa nisqay, kay tiempoqa mana señales kanqachu runaspaq nispa. Phiñakurqachu tata Dios tapusqankumanta? Ukhuta samarikurqa, ma phiñakurqachu, al contrario, llakikurqa munasqa hermano, hermana, porque chay tiempo kamaqa Jesucristoqa tukuy imataña ruwarqa, maychus ciegosta rikuchirqa, paralíticosta ichari puririchirqa, predicaspa karqa tukuy clase runasman. A veces noqanchikqa ichari señalesta kay tiempopis mañarisanchis Señor ninchikman. Tata Dios, si qam munayki qampaq llanninta puriyta munayki chayqa, entonces señalta kacharimuay. Imallatapis parlarichimuay munasqa Señor, rikuyta munani, yachayta munani, k'askasachus manachus kay religionman, k'askasachus manachus qanman, diezmasachus manachus, sonqoytachus haway munayki manachus señal kachamuay nispa.
chay fariseos hina munasqa hermanos noqanchispis señalta kay tiempoqa mañarisanchis Señorman. Sin embargo, niwanchis lección de escuela sabática noqanchejqa ninmi preocupasqa llakiwan samarikuna tiyan porque nin dichosos kusikuqkuna kangu chay ciegos, chay paralíticos, chay ciegosqa mana riqsirqankuchu Señorta, pero creerqanku astawan ichapis noqanchikmanta. Chay paralíticosqa mana Señor ninchita qatiqacharqankuchu rikunankupaq milagrosninta, pero chayamusqanku, rikusqanku, uyarisqanku raykulla creespa karqanku. Chayrayku sanuyarqanku watejmanta puririrqanku. Noqanchik ñawirisanchik kunan tiempo Diospaq palabranta asqa milagrosta imaynata llaqtanta pay puririchispa karqa bendicerqa t'antawan manawan imaynatap alqarqa chay puka qochata pasanankupaq. Chay tukuy imasta rikuspa uyarispa niraq noqanchik allinta creesanchikchu. Al contrario, huchasapas hina mañarisanchik señalta Señorman. Hinallatas lección de escuela sabática rikuchiwanchik hermanos. Imaynata Jesús yachan imachus kasqanta sonqonchikpi. Creesanchikchu manachu paypi. Yachan pisichus chanta ashkachus kasan creiniki. Ajinamanta ninichari paykunapis kay libro de Mateo capítulo 15 versículo 21 al 28 nin. Kaypega historia cuentarizawanchik. Maypitaq warmi k'askasqa Señor ninchikman qatirqachaspa karqa porque uyarispa karqa imaynata Jesucristo asqa milagros ruwasarqa. K'askaykuytawan payqa nisqa Señor ususin llak'arisan supaywan. Creeni qampi Señor yanapariwayku nispa. Jesus taq paytaqa haber nisqa warmita. Pero ganimahtin algo tamikuchigit antaygita mesaykimanta nis ajinata purisqa. Kay warmitaq kutichisqa Señor tienen derecho. Paykunahtapis yarqay tiyan derechon tiyan porque maychus antat akakamusqa chay migas ningu chayqa paykunami khungu chaytapis nispa. Jesucristoqa entonces kutiririsqa qhawarik kay warmita porque cuentago kusqa imaynatachus creinenqa hatun kasqanta. Chay creespan raygus munasqa wawqimasi chay k'ata ususin milagro obra kusqa kawsayninpi. Manaña ñak'arirqachu ichari imaynatataq munasqa wawqimasi. Wakinkuna pichus mana riqsinku Señorta astawan creiniyuq kasanku. Pero hermana Linet, noqa rini iglesiaman, noqa diezmoyta quni, yanapani iglesiapi, diácono, líder kani iglesiamanta. Imahtin noqataq o mañakuqtin mauyariwanchu Señor, o mana creeyni kasanchu nispa. A veces tiyan momentos hermanos, mayk'achus, wañuy, llaki, phuti, ongoy hamun noqanchik kawsayninchikman. Creyninchiktaq en vez wiñananta, ima pasan, pisiyan ichari. Chaypaq niwanchik kay Señor palabrampi. Maychus kasan Lucas capítulo 7 versículo 1 al 10. Gantarigi hermano, ñawirispa kaygi, kay Lucas capítulo 7 versículo 1 al 10. Historiata, maypitaq runa, Jesucristo manrisqa ichari, imapaq, supayta orqonanpaq wawanmanta, ajinamanta payqa nisqa kay libro de Lucaspi, yanapaway munasqa Señor, ichapis nin ichari, noqaqa uchika creyniyuq kasani, yanapariway noqa creeynin wiñananpaq nispa. Libro de Marcos capítulo 9 24 tarinchik kay declaracionta. Maypitaq nin kay runaqa Señor manta uyarisqa yachasqa tukuy ima ruwasqanta. Pero payqa tatahina manasina sumaq creyniyuqchu karqa. Chayrayku nin hermanos kay declaracionta. Chayta uyaritawan waynaq tatanqa qhaparirqa. Creeni yanapaway ari astawan creenaypaq nispa.
A veces no ganchik ajinata, kaparinatian señorta. Señor gampi creeni, yanapariway, astawan noga creenaypaj. Wañuy llaki, ongoy takamuqtin, wasinchikman kawsayninchikman. A veces tambaleanchik, hermanos. Imarayku niykiman. Mana suma sinchita sayasanchikchu tata Diospaj palabrampi. Creyninchikqa pisiyasan, porque mana tiempo pasasanchikchu piwan, kay creador del mundowan ichari. Imaynata munasqa, hermanos, aska runas, Bibliapi registrasqa kasan, aska historias, tukuy clase milagrusta, kuyakuykunata Jesucristo ruwasqanta. Chay señalesta, chay historiasta ñawirispaqa, ¿acaso noqanchik mana creesunman? Ari, imaynata ruwarqa Jesucristo tiempompi, astawan kay tiempopi, atillantaq obrayta kawsayninchikpi. Noqanchik vidanchikpi, runa masinchik kawsayninpi. Entonces ama dudanachu tiyan, porque creer, hermanos, mana noqanchik chiklasqanchikchu. Creerqa munasqa, hermanos, mana munakuy hina, phiñakuy hinachu. Creerqa mau sentimientochu. Lección de escuela sabática nin creerqa Dios manta hamun. Chayta noqanchik chay qasi k'acha kuyakuyninta hap'ispa noqanchik ukhupi wiñaspa kanqa chay creerqa. Entonces llank'arichiwanchik misionta cumplinapaq ichari. Chantapis lección de escuela sabática nillantaj. Jesucristoqa noqanchiktaqa munakuwanchik. Imaynata Jesucristo sinchita sayarqa. Wakinkuna tientay munarqanku. Sin embargo, hermanos, Jesucristoqa sinchi sayarqa Jesucristupi. Chayrayku niwanchik kay libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. Nin, sinchita sayakuychik Señorpi. Kamachisqasninta kasukuychik. Kasuychik chay chunka mandamientos ninta. Jesucristo manta yuyarikuspa, cheganta qhawaspa ñawpaqman, ama kutirispa huchaykipi. Chaymantataq nillantaj, hermanos. Pikunachus kay mensaje del tercer ángel, libro de Apocalipsis capítulo 14. Sumaqta niwanchiki. Maychus tata Diospaj wawastenqa haych'an chay chunka mandamientosta. Chantapis nini creeynin tiyan Señor Jesucristopi. Entonces chay creer taga wiñachina tiyan. Sinchita sayaspa Señorpi ñawirispa, chantapis ñawpajman taskirispa mana qhawanapaq wasaman. Porque Cristuwan kawsakuyqa munasqa, hermanos, nin ichari noqanchiktaqa aska importanciawan hap'ina tiyan. Libro de Mateo capítulo 26, 36 ñawpajman qantariki. Imaynata noqanchik Jesucristuman k'askasunman. Imaynata noqanchik tapurisunan, Señor, kay llank'ayta qayarimunasani, imata ruwanay tiyan. Jesucristo kutichisunqa palabranta kicharispa. Diosnita tay, kay waway, imatachus estudiananta niraq yachanchu, yanapariwayku. Kicharispa Diospaj palabranta Señor parlasonqa, mama tata, yachachisonqa. Entonces mask'ana tiyan payta, tukuy imitapaj noqanchik tapurina tiyan Señor ninchikman. Sichus munanchis kay hallp'api allinta rinawanchikpaj. Porque noqanchik munasqanchikta ruwaspaqa ichapis mana allin riwasunchu. Pero Señor wanqa seguro allinta noqanchik llank'arispa kasun. Chay karqa munasqa, hermano, hermana, yachay, creymanta parlarisawanchik. Kuska noqanchik wiñayta atisun kay creeypi. Noqanchik kuska purispa Señor ninchikwan. Sapa punchay mask'aspa oracionpi. Chantapis ñawirispa. Imata munasqa wawqimasi Diospaj palabranta. Chantapis noqanchik parlapeana tiyan, testimonioquna tiyan waq runa masinchikman. Paykuna yachanankupaq, riqsinankupaq Señor ninchikta. Noqawan kuska tinkunakuspa kasun munasqa wawqimasi qhipan semana. Diospaj kuyakuyninwan kaychik kay p'unchaypi.